بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد فيا إخوة الإيمان نحييكم بتحية الإسلام ألا وهي السلام عليكم ورحمة الله musidɓe julɓe tedduɓe o weltanama on jarnama on tolnama ka radio Tamata FM immorde koloma haray ko tooli moɗon e oɗo radio ko tooli moɗon e wallitagol oɗo radio ko tooli moɗon e addugol publicité ji moɗon e oɗo radio ko tooli moɗon hiɗon weltana hiɗon jarna hiɗon tolna haray musidɓe julɓe tedduɓe alhamdulillahi rabbil alamin hande kadi ko welo welo go'o haray karamo ko meɗen oustaz Mouhammadoul Amin Ba hande kadi ɓe hewti ka studio ɗo hiɓe waɗande en ɗo mawdu'u hittuɗo mawdu'u fii ko allahu subhanahu wa ta'ala ɓurni ɗiɗo piiji kon ɓayru hiɗen e lewru ɓural go'o kadi haray alhamdulillahi rabbil alamin hiɗon geliɓe ɗo ko karamokoɓe meɗen wowɓe en makande e oɗo studio hande kadi ɓe senike ɗo onon kadi sene ɓattoɗon oɗo radio haray noon ka woni ɗo 35 minutes o haray min jonnitay on mako on onon kadi mako on haray meɗen jenti on meɗen weltani on meɗen jarni on meɗen tolni on haray alhamdulillahi rabbil alamin haray kadi hewti ka studio ɗo haray ɓeɗo karamokoɓe meɗen haray oustaz Mouhammad Madina Sow haray tigi tigi on ko tooli maɓɓe kamɓe kadi haray ko tooli maɓɓe haray hande kadi ko Mouhammadou en tato won ɗo yo Allah waɗu en fof jikku Mouhammad ko Mouhammadoul Amin e Mouhammadou Madine e Mouhammadou Julde Bagnan Technology Service haray ko tooli moɗon on fof moɗon haray meɗen wiya on tafaddal ya oustaz. alhamdulillah alhamdulillahi alqa'il ولكل درجات مما عملوا وما ربك بغافل عما يعملون والصلاة والسلام على نبينا محمد القائل إن أهل الجنة يتراءون أهل الغرف من فوقهم كما يتراءون الكوكب الدري الغابر في الأفق من المشرق أو المغرب haray ɓawa e yetti Allah subhanahu wa taala en duwani kenelaɗo Muhammadin sallllahu alayhi wa sallam hiɗen seedi ala reweteɗo e dow gonga ɗum nafa rewɗo on lorramo rewali on si wona allahu tabaraka wa taala hiɗen seedi nelaɗo Muhammadin sallllahu alayhi wa sallam ko jiyaɗo Allah hina reweteɗo ko nelaɗo Allah wa taala hino holli en wonde ko kanko woni tagowo e nder ko o tagi kon kadi o suɓo allahu yahluqu ma yasha Allah hino taga kala ko o faala e nder ɗum ɗon kadi wa yahtar o suɓo noon si o daari départ on to o yiya tun tawan o suɓino o laɓɓini poyi o tagi yimɓe jinna malaika on tuma kulle ɗen ɓayi o waɗi tun o sakkiti tagude baba adama gaynugol makko tagudemo o wi malaika ɓen sujjanemo tawi woni ɓural molananga tawi fokkiti joni noon aɗo sujjugol ngol iɗen andi ko honto Allah rewrannoɓe haate ko beɓe sujja an bi uni bi asma'i haulai humpitelan inɗe ɗi piiji ɗo tawi ɓe anda adama an bi hum bi asma'i mi faaleya janginanan ɓe an arɗo hecciyanke on janginɓe tawɗa ɗo ɓen falamma an ba'ahum ayo wontino métre jo woni karama kojo ɓe yawa joni noon mi faala yon sujjanmo ɓe sujji joni noon saliɗo on pottiti ay ɓe woni gonge ɗon pottitike huɗama on ɗo wonti ɓurɗo jasude ɓeeɗa jaɓiɓe woni ɗumani molanaɗo kono sujjanaɗon ɓuuri fof Allah ini wala kadi karramna bani adam gom ɗi min teddini bani adam ɗum ɗo ko ɓural molanagal on sa noon kañum banu adama en ɓay moɓodirama teddugal ngal ɓe jonnama ngal sendoya kadi pecce ɗiɗi
ɗen pecce ɗon ɗiɗi tawi ɓe woɓɓe woni julɓe woɓɓe woni heeferaɓe on tuma julɓe ɓen e maɓɓe allah inni yarfa illahu alladina amanu allah ɓantay ɓeya gomɗinɓe idan nde o ɓanti gomɗinɓe ɓen awa ɓe gomɗinaɓen ko honto tawi ɓen ɗon ɓe jippiki kisan o inni thumma radadnahu asfala safilina on to mi ruttama ko ɓuuri joltude ka jolti tawi ɓen ɗo yaari ley to joni nder on amanuɗon kadi ɓay ari moɓodiri allah kadi sorti toon goɗɗugo kadi o ɓurni toon o inni walladina utul ilma darajat okkaɓe gande ɓen ɓen ɗum mi ɓantayɓe darajaji boy kadi ko ɗum sinoggo wiɗen allah inni wali kullin darajatun mimma amilu ɗum be hino mari darajaji joni e ɓere koɓe golli kon en aroye ko ɗum ɗon sakkitoroyten ɓurodiral golleji ɗin no ɓurdindinta wonkiji ɗin noon saabu ko bonnata ɗi kon eko moƴƴinta ɗi kon fof no e nder majji wahyu on ari pottingol ko bonnata kon itta macca ngaku ngun laɓɓina on tigui ɓannama ko allah subahana taala on tuma kono o ɓattori ɗo wo ko noon fi makko towiri ko ɗum oreten talen ka sakkitorum si tawi heeƴi si heeƴali e lawol gongol inchallah allahu subhanahu wa taala no wirɗen noon o tagiri ɓeeɗo ni o suɓike ɓe ni e wiɗo karama ko ɓen ɓurnama machallah ka nokkeli bo hiɗe gandi ɗum kono no toon kadi hooreɓe ɓe allah ɓurni ɓen karama koɓe fof kadi ko ɓe woni annabaɓe ɓen ɓeɗo ɗen annabaɓe allah ɓurni ɓe e dow ko wiyete ɓiɗɗo adama kon fof on sa'a nder ɓen annabaɓe 124 000 o suɓi toon kadi o hertini o ɓurni kadi o suɓi toon 313 o ɓewi 314 ɗum ko nelaɓe ɓen ɓen kadi on sa'a ɓe ɓurna e dow annabaɓe heddiɓe ɓen allahu yahluqu ma yasha'u wa yahtar allah hino taga kala ko o faala o suɓo kadi fo kanko wodani suɓagol e nder ɓen nelaɓe ɗon kadi o ɓurdindiɓe hakkude toon kadi o inni tilka rusul faddalna ba'dhum ala ba'd heyno ɗa nela ɓen ko hino ɓeɗa tilka rusul hey ɓeɗa ko nela ɓenni faddalna min ɓurnino ba'dhum ala ba'd ɗon kadi idan e nder ɓen ɓurnaɓe ɗon o signali woɓɓe goo toon wa minhum man kallama Allah Moussa sortike toon on ɗon no jaka ko métre jo mohlanaɗo ko hoorejo on ɗum ɓurnama kadi e dow rusulu buy on tuma suratuji goo ari wano telen ka ahzabi ɗa suutoyi nayo takki e makko kontimo toon ɓe woni jowo nde wiya ulul asmi min arrusuli fala tastajil lahum ko ɓe wiyete min nuhin wa minka arano on e nelaɗo on sakkitoro on tuma noon waddi o Moussa wa Ibrahim wa Isa o konti ɓe tato noon o watti e ɓeeɗa ɗiɗo arano on e sakkitoro on woni jowo ko ɓeeɗo wiyete ulul asmi ko ɓeeɗo allah subhanahu wa taala kadi ɓurni e dow ko hedditimo annabi nuhu annabi Moussa annabi Isa e annabi Ibrahim e nelaɗo Muhammadin sallllahu alayhi wa sallam e nder ɓeeɗo kadi allah subhanahu wa taala so yii o okki toon defte fii ko feewire tawi koɗe nayi jane tawreta injil zabour qur'an e joni ɗen ɗon tati fof e nayi je ɗen fof tati je ɗen fof fayɗaɗe hikkote sen gowoto bani israil tawreta kamɓe je injila kamɓe je zabour kamɓe je allah addoyi qur'ana on tawi ko nden ɗon hikkirani ko heddi kon aduna heddi ɗon fof balɓay nde hewti nde waylitoye ɗeya foof nde wono e dow majje omo hayminan alayhi on tuma nde hekkoye hoore ɗeya foof nde hikkitori ley on tuma noon jogidiri ɓural ngal artitika qur'an tawde seeno on gila ka fuɗɗi ɗon haa ka hatti ɗon ka rewi ɗon fof to ene ɓuuri kande winda ɗon en fof ɗe gandi ka lawhi mahfus wi lawhin mahfus ko ɗon sécurité ɗi fof woni adduɗo nde o ko jibril bihi malaikajo ko kanko ɓuuri karama koɓe wiye malaikaɓe hikkorɓe leygaɓen kila ko sidratel muntaha dere leyga ko jibril ɓuuri hakkude ɓen ɗon kadi noon ɓen ɗon kadi ɓe seeɗaɓe muqarrabuna ɓe ɗon goyi so ƴetti mikail asrafil jibril e malakal mawti malik e ridwan ɓe ɗon jeego ko hooreɓe mo ɓe kadi no kippina golle jane ridwan ka aljanna maliki ka yiite asrafil on ɗo woni wuttugol aladu ndun e mikail fi ndiyan ɗan e puɗɗi ɗin e artigaji ɗin malakal mawti fi wargol ngol jibril fi wahyu mum kono e nder ɓeeɗo kadi
tawi ɓe peesondirta jibril allah subhanahu wa taala sappani en valeur makko on o tindini ko laaɓi pos o inni muta'un thamma ko ɗoftaɗo ton hattali ɗon kadi miɗo jonnimo service ji kono hey aminum ko holniɗo par ce que ɗi fof no marsirde no mi faldirano ɗum ko jibril muta'un thamma amin joni noon est ce que mo woni addande on kadi ko wama sahibukum bi majnun mo wonde ɗon on feetali kono usage on andi si tawi ko boni kon jaalike ko moƴƴi ko wontay ko ɗum winoɓe nelaɗo ko feetuɓe ɓen tawi mo watnaral hakke sikkay ko gonga fof feeti adnallah fof feeti hikkori sengo goto heeɓi hakkil on andi neɓata ɓenna noon wonami a falju ko an ɗum feeti nawoni kono yarata noon ɓe ando e jakka ko kamɓe feeti ɗum waɗi hakki wama sahibukum bimajnun jibril alayhi salatu wassalam o kanko ɓuuri teddude e malaikaɓe ɓen wiɗen ɓe ga amma ɓe jowoɓe ma jeegoɓe kontuɗen ɗo kamɓe e rondiɓe arsike o andi ɗon kadi hamratul ars kamɓe e ɓeeɗaɗen wallahu alam karama ko ɓe buyno darti e ɗaɓɓutugol on bahso ɗon ɓenni o ala nafoore andugol ɓen ɗon e ɓeeɗa koɓe ɓuuri ɗum ko ɓe jowoɗa joni noon ko ɓurɗo moƴƴude e malaikaɓe won jibril ko on addi deftere ɓurde teddude nden e dow ɓurɗo teddude annabaɓe fof ɗum ko nelaɗo sallllahu alayhi wa sallam allah subhanahu wa taala manti nelaɗo e ɗi fop allah manti ɓernde maɓɓe nden o inni alam nashrah laka sadrak allah subhanahu wa taala manti guite maɓɓe ɗen o inni ma zaga albasaru wa ma taga guita ɗen ɗe o ñanoki ɗe ɓe waali ɗe daari ko ɗe hollaka allah subhanahu wa taala ka raɓɓinɗingol o manti ha o manti o wondiri gurdam nelaɗo ɗan tigi la amruka mi wondiri gurdam ma joni noon o moɓidiroy fi maɓɓe on fop o manti wa innaka la ala khuluqin azim an dey hiɗa e jikku teddugo o holli tagore nden ko o tagi kon yimɓe e jinna arabu e ajam bihi ko o tagi kon gila o neli on ɗon haray o iwtiniriɓe ɓaawo on ɗon mo faalama daɗal e malal ko ɓaawo ɗon o tokkoto daari gissaji qur'an e wondeji quraysi yedday tuyi on piiji ɗin ko ndiri allah yeytomo haare dey jinnaji ɗi no arnuɗo o jentagol kanji kadi ɗi yettinoyi tuma tawa ɓernde ɓuuɓi e jaka hay jinna no ɗum annude إذ صرفنا إليك نفر من الجن يستمعون القرآن فلما حضروه قالوا أنصتوا فلما قضي ولوا إلى قومهم منذرين إذن كان نراد صلى الله عليه وسلم تيكو كان بيبوري kala ko wiyete banu adam e kala par ce que se ñinni joni ko wiyete banu adam jen jetten annaba ɓen jetten nelaɓe ɓen ko kamɓe ɓuuri ana sayyidu waladi adama la fakhra ko kamɓe maki haray nelaɗo muhammadin sallllahu alih wa sallam yoga e karama koɓe goo ɓe wi'i e ko jibril jangguini nelaɗo sa sallam ko aada hen karama ko mum se en arde gon sengo ɗon ina jibril no ɓuuri e kamɓe jangguini ɓe kono darende jibril ƴettunoɓe makka fokkintiniɓe ko allah ɓe yahu ha nokkugo jibril inni awa min ko ɗomi woni hattude wo ko ɗo wonɗa hattude woni wama minna illa lahu maqamun ma'lum ala hay goto emen sinano mari place andaɗo feƴƴu awa noon ka nelaɗo feƴƴuno ɗon buy jiccini nelaɗo heno ɓuuri malaikaɓe almuqarrabuna fof ko ɗum si woɓɓe innayi huwa hayru halqillahi ala l itlaq idan allahu yahluqu ma yasha'u wa yahtar allah heno taga kala ko o faala o suɓo ka raɓɓinɗingol telen gon sengo ɗon allah subhanahu wa taala o ƴetti malayka ɓurɗo teddude e malayka ɓen ɗum ko jibril o jonnimo deftere ɓurde teddude nden ɗum ko qur'an o jippininde e ɓurɗo teddude on ɗum ko nelaɗo nde jippina e leydi ɓurde teddude nden ɗum ko makka on sa'a o waɗi jannguɗo qur'ana on khayrukum man ta'allama alqur'ana wa allamahu haray ɓurɗo moƴƴude e moɗon ko jannguɗo qur'ana jannide o idan sen daari tele gon sengo ɗon hatta ka yimɓe tum hana ka jinna tum wona ka malayka tum naatay e piiji ɗin fof ngal ɗon ɓurodiral
no oustaz madinatu so sappori ni telen ka tanji leerji ɗin e hoore mum aron ka jonte e ka lebbi e ka duuɓi o yahay ka kaaƴe yahon ka leɗɗe yahon ka honno hay ka babbi yahon ka geloɗi yahon ka fi ko Allah tagi kon on taway no hay ka bareji ka be jetta e misal gotum allahu yahluqu ma yasha'u wa yakhtar Allah no taga kala ko faala o suɓo ƴette masalan kaaƴe ɗen hayre gono makka hayre ɓalere nde nunnetende nde iɗon andi kaaƴe no adna Allah fof goy kono nden ɗon hayre go hewtitaki nde hajarul aswad ko kayri ɓuuri kaaƴe ɗen ndaare ndiyan ɓulli canɗi jani canɗi innama niili ko jani dijila eko nantata e mum fof e furata eko wona ɗiɗi ɗuuɗi kono oustas ndiyan zamzam ɗan ɗan heɓali gore ko kanjam ɓuuri ndiyan ko heddi ko Allah noon o wino en yahluqu ma yasha'u wa yakhtar e nder leɗɗe ko jannguɗen tariha mum on leggal ngal Allah subhanahu wa ta'ala janti ka qur'ana o inni o weltanike wonnoɓe e ley maggal ɓen laqad radiyallahu anil mu'minina id yubayi'unaka tahta shajara fa alima ma fi qulubihim ngal leggal ɗon hingal mari ɓural ko tawata leɗɗe boyi hewtitoyaki ɓay ko wonɗe ka adna gaɗen amma siko dow ga wigo sidratul muntaha ko wona ɗum ko ɗon foye gandal Allah subhanahu wa ta'ala woni idan ngal leggal ɗo no ɓuuri heddiɗɗe se ndaari hay ka colli sondugo iwnu nokkugo ndu yehi e saare wonde go ndu découvri cayi moolanangi ari goɗɗo anda ɓaylanɗo on kambani ndu ari ha ndu hewti ndu inni ha jituka min saba nani tun kadi goy binaba hena ko no sikkuɗa yaqina par ce que mi yii aynal yaqin miɗo iwri saba haray ɗum ko tele yaman to miɗo addori toon naba humpitande ta sikkita ko yaqin mi fellitu parce que mi yiri guite am hode ndu waɗi Allah waɗi ndu saabu moftere fof naati e l'islam saabu mayru ndu waylite leydi ni fof idan hudu ndun jantandu ɗon ndu fotata e colli heddiɗi ɗi bani yimɓe boyi haray hudu no ɓuuri ɗum idan haray ndun sondu ɗon no ɓuuri colli heddi yehen ka kullo e toso koy hay korndolli ɗi annabi souleymane nder ko yahata kon tumi korndolli immi giwaji gi daɗi gi danti ya ayyatu hannamru udkhulu masakina kono yo korndolli naate ka Allah sifi ko gi filli ko gin ɗon giwa awa korndolli heddi ɗi eyi wi ono ka fuɗɗode allahu yahluqu ma yasha'u wa yakhtar Allah heno taga kala ko o faala o suɓo si en daari telen fahinka gayni colliɗi en haali korndolli ɗi ƴehen ka bareji e bareji ni ka no ɓurɗa hihi no woodi bareru ndu Allah janti ka qur'an yimɓe fammere ɓen ka ashabul kahfi wa kalbuhum basitun dhira'ayhi bil wasit alayhim la wallayta minhum firara wala mulita minhum ruba si a ari ha ka hunduko fammere a yi ndum bareru ndu waalo ɗum a hayni keɓede ɗa dogay awa ndun ɗo yewndu ha jantaka qur'ana hindo waalode e ɓeya duuɓi temettati wasdadu tis an ɓeyditi jeenayi ndu awa bareji heddi haray en tawi jaka ko Allah wino en ko himo taga kala ko o faala e nder ko tagi kon e suɓo ɗum ko no woniri ɗum ɗo fof oustaz en ko arangol en finduɗo lewru suma ahsantum jasakumllah hayr haray en andi Allah himo taga kala ko o faala ko suɓo no woniri oustaz idan sen arti kadi fahin e ɓay en gayni ɗiɗo piiji arde noon telen ka tanci duuɓi ɗin hitande nde nelaɗo iwno nden makka seeni madina l'islamu on on andi ƴettutuno façon goɗɗo go releveji ƴettutuno yani leydi wondigo ko ɗon woni faslu a santa ko ɗon woni faslu bayna al haqqi wal batal nden hitande ɗon e yejjitatande ko ɗum si hooreɓe meɗen ɓen as-salafu salih Umar ibn al-Khattab radiyallahu si en ƴetti telen ka lebbi kadi Allah subhanahu wa ta'ala o tagi lebbi hitande nen fof o inni awa hareɗo ɗum ko lebbi 12 12 shahran ɗum ko fi kitabillahi joni noon e nder ɗin 12 ɗon kadi ɓe mi suuɓo mi ƴetti toon 4 minha 4 hurum 4 horminorɗe idan ɗin ɗon 4 tawi ɗi fotata lebbi heddi e nder ɗiɗo 4 kadi siɗon faalama potteneɗi fof tawi lewru gono ton ndu Allah subhanahu wa ta'ala ɓurni e dendanagal tan jiɗɗin fopet majji ɗum ko ndu lewru ndu fuɗɗiɗen ɗo hanki lewru
suumaye nam lewru wiyetendu suuma rama Bana. dan nde fuɗɗiɗen horde hannde rahma dan maghfira nam damanun aman machallah ko ɗum ɓeyni ramadan Fille dal rahmatun ra on ko rahmatun ko ndu yurmede mim on ko maghfiratun ko ndu yaafuye ndu yafanto aade bakkatu machallah ba on ko damanun a heeɓi garanti allahu a on podirɗo on ko amanun a heeɓi hoolare allahu haray ko ɗum ɗo wiyete ramadan shukran jasakumllah hara hena yarugol wigol ko fingoli e ndimako nan ɗon e gartay e ɗiɗo piiji tawale ko ɗum ɗole ɗum holli en no woni lewru suuma yendu no ɓuuri lebbi heddi nam ko ɗum ka suɓagol towde nde allahu suuɓino e nder lebbi ka qur'ana jippoto ɗum nam on andi ko malayika tedduɗo neɗɗo tedduɗo leydi teddudi tan on kadi ƴetti suumaye on chahru ramadan alladi unzila fihi alquran ko e lewru suumaye ndun alquran on jippina en andi allahu yahluqu ma yachau wa yahtar e nder lewru suumaye ndun kadi o ƴetti jemma gooto e nder hitande nden o ƴettoy ñalorma gooto nam tawi ɗiɗo telen ka ñalɗi hiɗi ɓuuri ko hedditi ko No. ɓay en majjaka yontere nden kanko jumare nden ɓuuri no woni ɓay no yeehi ha ka ñalɗi hannde ko juma aya santu barakallahu fikum idan hande ko juma to jama yejjutu janngol suratul kaf hande ko suumaye nam haray ɓuure ɗiɗina ɗo nam e nder juma on ɗo kadi hay leerji juma ɗin fof fotata kadi no woni leeri hon aroye toon ko on tigui tori wo jabato on jaara ko hon kunno woɓɓe wi ɓawalan sara Naam. ɓenni ha tigui tigui kon ɗaɓɓitama ha o gandi ko fanda ko ya duumo e dewal allah ñallal ngal fof ñallal ngal fof jaara laylatul qadri ko ɗum hanno wiye koɗa are ɗum are ɗum ɗon hendoɗa ko sina ɗaɓɓitire telen ɗo a heɓay baraji ɓeydita e ko woodi ko sabu ha idan laylatul qadre nam on jemma ɗum no ɓuuri jemmaji heddiɗi nam laylatul qadri hayrun min alfi shahr nam so yitti ka ñalormaji to ko yawmu arafa nam ñande arafa no ɓuuri ñalormaji heddiɗi no woni amma ka laylatul qadri ɗo e allah inni en hayru ummatin ukhrijat linnas ko enen wori moftere ɓurde moƴƴude nden nam tawi ɓe ɓawo ɗo goɗɗo wuureyno duuɓi wulure no woni nelaɗo no maaki e hadis hayrukum man tala umru wa hasuna amalu ko ɓuuri moƴƴude mon ko on mo gurnam mum juuti golle mum moƴƴi nam e enen joni fayda ko 90 no woni ɓe wuure duuɓi wulure enen fota ka en fotata tele ngo sengo ɗo haray no ɗumanni en seeɗa allah inni le hayru ummatin ukhrijat linnas ko honto reweten ha ɓuuren ɗe mofte allahu haray mi tamƴinimi joni tawi on micro on tuma arto en fi ɗum ɗo ɗen inchallahu taala inchallah nam haray mi weltani ko min jarni on fota on ɓeydani min fota haray miɗo ɓuuri e fellitude kadi jentiɓe ɓeydi kay haray kadi musidɓe men ɓen ka lawol kisal hiɓe weltani on hiɓe jarni on haray musidɓe men ɓen ka yaasi hiɓe windani on go ka laba hiɓe weltani on kadi fota haray menen kadi meɗe weltani on haray min ɓeydani on ɗo fota o makiɗo fi jemma on haray waton yejjitu kadi makugol fi ñalande nden hara tigui tigui on ɓay o maki ka ñalande ɗa inchallah haray tigui tigui on e weltani ke jama on fota haray koyo jama on wakkilo anda o tan mo fewdiɗen ɗo haray ɗum ɗo ko tan mo tawi on soggiɗo soggande labade e hollugol wondema valeur nduɗo lewru suumaye haray tigui tigui on miɗo jonnita o maako on haray noon hiɗo wawi accitude antenne on kenente fi nodda e ɓeɓen haray ɓe wawa noddude kenente hatta famodiren hatta continue on mawdu on جزاكم الله خيرا شيخنا احسن الله اليكم اسال الله سبحانه وتعالى ان يجعل هذا في ميزان حسناتكم آمين. ولا ينفع مال ولا بنون الا من اتى الله بقلب سليم hara yewtani keccornoɓe ɓen ɓe maki mako hittuɗo yonɗuɗo hara yamire technicien men ɓen yoɓe accitan e ligne o numéro ji wowaɗi ɗin ko tamata fm 92.6 wonde koloma ɗo wonande mo nangali men tawo haray numéro ji ɗin ko 662 16 33 99 walla 628 49 75 83 nodde men ɗo humpodiren haray yewtere nde hino hitti yewtere nden ko honɗum woni mawdou mayre yani allah subahana taala himo tagga o suɓo e nder konko tagui ko faala o ɓurna haray yewtere nden hinde hitti hinde mawni haray inde numéro ji ɗin ko 662 16 33 99 walla 628 49 75 83 haray nodde en ɗo humpodiren o jasakumlah khairan wasil ya cheikhana inchallah haray inchallahu taala wono makirɗon ni nam e allah subahanahu wa taala o tagay o ɓurdindina ngol ɓurdindingol ɗo
wiɗen Allah ɓurni moftenelaɗo ɗen e dow mofte heddiɗe ɗen ko honno ɓe ɓuriri ɓe yaɓɓen no ɓuri ɓe gurdam tawi ɗo no haton jini yen heeɓu secret hoy to so koy koye Allah sornitani hen gañoren koye ɓeya ɓawoɓe ƴette ka julde Allah ƴettinelaɗo naɓe ka saman wi 50 ko ɗum farilla o gimmo yaaha o ari ha ka lawol tun goɗɗo ene yilto ɗum no ɗuuɗi golle ɗen ɗuuɗi o yilti ɓe négocie ha heddi 5 pet Allah newi ma yubaddalul qawlu ladayya yanani tawi kadi o yi waɗaɗo hoore fi yo yiltumo on ko hoorejo e ɓeya ɗum ko annabi Moussa ande ɗon ala ko goɗɗo haala ko anduɗo ko kanko inni yilto ɓe ɗuyta 50 on no ɗuuɗi o yilti ɓe ɗuyti ha heddi 5 Allah ini awa min noon ɗum wattataki ka anga 5 on kaka golle 50 no taɓi no menteni mo juuli 5 mi winde 50 tawi ko nafore ɓeydi e yimuran ɗum e ɗo kadi alhamdulillah en ɓurnama e dow bani Israila e ɓeya adanoɓen fof kono en andi ko annabi Moussa ti kadi walliti yimuran ɗum donc ala ka ɓe haala ɓay ko annabi Moussa wi o yilto ɓe ɗuyta idan si tawi goɗɗo e maɓɓe wuuri duuɓi 10 o juuli julɓe ani masalan ƴette joni balɗe 10 ñande wo ñande himo juulude himo mari julɗe masala wen 50 enen goɗɗo wuuri ñande wotere himo mari julɗe 50 duuɓi wulure maɓɓe duuɓi temedere men foti ɗen taha ko ɗo Allah subahana taala ta wuuri santam oya wuuri 1000 an iɗon fota julde Allahu yakhluqu ma yasha'u wa yakhtar yilti tawi si en yaadi ɗo andi ɗen fota Allah la inni le khayru ummatin iɗen ɓuuri ɓe o yaltinoy toon jemma goto laylatul qadri o wi khayru min alfi shahr rewgol Allah e oɗo jemma a heɓay valeur duuɓi 80 fawɗi sa heeɓi duuɓi 70 fawɗi Allah hawridinima e laylatul qadrije 10 hiɗa mari duuɓi 100 buy sino fara yon 7 idan duuɓi 7 a heeɓi bénéfice si goɗɗe maɓɓe wurno duuɓi 7 joni ɗon kadi on foti an ko duuɓi 10 wurɗa a tawama laylatul qadr wona fesa ko so tawi ɓuri ɗum o jippini qur'ana o wi halfere be sa jangi heɓe baraji 10 sa jangi 3 a heɓe baraji 50 tawi ko ɗon tundin noon kadi heɓota idan o waɗi lewru suuma yeydum joni noon jeenu yendu foof mayru montirdu bakkatu ha laaɓa pos ɓantane baraji soka dambuɗe yiite uddita dambuɗe aljanna ɗum ko enen hertinana ɗum Allahu yakhluqu ma yasha'u wa yakhtar haray ko ni Allah subahana taala suɓori ummatu Muhammadin sallllahu alayhi wa sallam haray toujours jonni tawi accitay ɓe ligne on hiɗe weltano musidɓe men ɓe wonɓe ka yaasi hiɗe renti neldariji maɓɓe ɗin hino ɗuuɗi haray ko ni Allah subhanahu wa taala ko kanko barkinta tan jiɗin o hawrindina e kawral ngal boyino yalti boyino jooɗi kono hina fo Allah hawrindini accitay ɓe hakkil e sifa ɗum ɗo ko ɓeyditora ka dina mum ha wi ami yiɗi haray yo Allah subahana taala e windan ɓe baraji ɗin okka ɓe arsiki aji yajuɗi hara ko waɗa ɗi barki daguiɗi e o reynide en enen e maɓɓe fof o danda en bone nde ɗo nawnare nde tawata no e mayre piiji ɗiɗi piihu ara nunku hewti timmi yo Allah hollu tagore nden yeyi ko kanko woni Allah koy huwa alqawiyul aziz ko kanko woni tiiɗuɗo fooluɗo ko kanko andi aduna on hari nennanama yeehi ha ɓe sikkitike tigi tigi on ɓe gaynani hoore maɓɓe joni noon misal gotal ngal woɓɓe taski tum e ɓe addani en haray laamani ande jantoɗen ngal nini ko laami aduna on mo yiɗi e mo sali ko Amérique kamɓe laami aduna on fewndo laamiɗo ɗo bo laami ki aduna Allah fof humul muluku duniya fi hada al aya wohiɓe marno batowal wongal ka bahru telen 6000 soldar no nder to radar ji e piiji ko wiyete kon technologie ɗumanta ko jaɓɓoto piiji yonno ko asaman kala ko kesitiɓe wawi ɗum régilde ko won ɗon hara e fof min minaki hara busade ɗum no ukki toon kañum no ayni toon kaka baharu wi toon Allah subhanahu wa taala ɓay o muuyi hulɓingol seeɗa holla ko kanko woni Allah o ƴetti kum microbe mum toso ko wiyete kum corona o bugi kum toon ko nangue 12 fof dogi yalti toon arti ga nandi ɗon ande si Allah acciri noon tun lanni pouvoir on o heddori o yeetino on inna allaha huwa alqawiyul aziz
o holliɗo doole makko ɗe nawone marnoɓe gande fof gande majjiri ɗum e nde nawnarɗo ɓe ronkanide ɓe heɓali solution haray piiji ɗiɗno ɗo julɗo o yetta Allah subhanahu wa taala o ƴirritano fahin Allah o tuuba o rutto ka Allah si tawi o waɗi ɗum o waɗi ko jarabi jaɓɓorte ko o rento sababuji mayre o hinayo goɗɗo Allah inni la tulqu aydikum ila tahluka hina an ƴetti hoore mon bugoɗon ka halkoto ɗum karamo ko ɓe wi yani ittihadul asbab la yunafi at-tawakkul ala Allah ahsantum joguitagol sababuji ɗi rewa on tigi wakkilora hayran joguitagol sababuji ɗi walla on tigi wakkilora ka Allah pelletu ɗum sal Oumar ibn al-Khattab nde fokkutuno e ndiya leydi ɓennimo ha wabana toon o wi wabana toon awa yomi yiltu goɗɗo wi Oumar a dogay e hoddirore Allah o wi himi yaha kadi e hoddirore Allah nawone mi dogoy hoddirore Allah nawno harnam yaha e hoddirore Allah cellal ngal nawone haray lamɓe meɗen ɓen télé ngo sengo ɗo ɓe mapani en ɓe anan en ko ɓe jaddiɓe wi aali juulata hakka juldirta yani wona julde nde lasli mum ɓe togi wona woɓɓe famir noon woɓɓe famir noon ko ɓe haɗi koyen accu sababuji saaki tayɗi nawnari ɗi ata ko nde neɗɗo lorra siɗɗum pelletu ɗum si ta la darara wala dirara si tawi joni en moɓodiri ɗon goto no wondi mum o nangguini juulirde fof ene sikku ɗon haaray ɓen ɗon si waalo yike ko honde ɓe heɓitoyta julde jama neɓay nam nam assalamu aleykum nam ko homɓe wonɓe honto ko tolimoɗon awan weltanama jarnama ɓeyde mako on fota haray mako on no jolti nam amin on jaron inchallah awa inchallah nam haray e landal maɓɓe ngal si tawi on tigui no julde hara bordidin hen no yaltude si tawi ella ala e muɗum haray on tigui ala sowa ɗum ɗon o wata wiide o yaltine aɗo julde ma ɗum a heno continue haray ella ala e muɗum fattaqullaha mastata'tum hoole Allah ɓere wo ko wawɗon haray inchallah numéro ji ɗin numéroji ɗin nden ko 662 16 33 99 walla 628 49 75 83 ƴettoɗen nodden ɗo humponire nam bisimillah salamtullah barakatu waleykum salam wa rahmatullah ko tolimoɗon ko homɓe wonɓe honto nam ko tolimoɗo nam nodde tigi nam yawne waleykum salam wa rahmatullah haray ɓe gueli ke hiɓe jabade on inchallah nam sage haray telen ka du'a uji hiɗen andi si on tigui gayni juulude janngugol ɗon ayatal kursi falaki naasi qul huwallah ɗum ɗo no ari e bindi hay thamaru dani ɗum ko deftere arrisala ka fiqhul maliki hinde jantorani en noon haray mo kala janga ɗum ɗon ko tongatamo natude aljanna ko o mayde haray ɗum ɗon e wi ko telenka farilla amma telenka sunna ko hasaba haaju on tigi on hiɗe renti fewɗo alhamdulillah no yalduna duwa uji ɓuy no winda e defte ɗi tawata karama koɓɓe imamuɓe hay makka no joworde ɗi foppe no rentiɗi haray waɗirgol ɗin ɗon ko hunde labade wallahu ala wa alam piiji rentiteɗi ɗin wonnay ɗi korka ɗin ko ɓuuri hulɓinade kon ko wowlugol fenade ko yimɓe ɓen
e tigi tigi on yoɓe wattanoriide moƴƴo golligol fenade cheikhana ɗon telɗo ɗo a laɓɓinande jamba ko noon fenade gollirte ɓay Jamil. ere men faamaɗo men haray e waɗa e mawdou feerejo fi fenade e gollirgol fenade e lorraji fenade e ko honɗum fenade lorri aduna on oustage haraw neɓinali ɓayru ɗum no lorri hande jasakumllahu heyra haray toɓɓere ɗimmere nden e no anda ñamugol yarugol rendugol ɗiɗo ko jani bonnayde ɗinno wiiɗen oɗano wiyete simo suuɗi par ce que buy haare no weltidimo on tuma ɗuytay ɗi baraji ɗinno toon hara bonnata kono ɗuytay e masalan darugol toon piijigo ɗi daratake oustage haala ukko e haalaji go haysi wona jani ha kono ɗi haalatake ɗum ɗon haray ko rentagol e añaaɗi kadi no toon no anda wono mettugol lanɗan onno horuɗo ma ko nantete koye piifoy ala kullin ko wona noon inchallah wallahu ala wa alam nam inde numéro ji ɗin ko 662 16 33 99 walla 628 49 75 83 ko tamata fm 92.6 won ɗon ko loma ɗo cheikh mouhammad al amin ba woni ko ƴewɓanni en yewtere nde nam aray mi welta Allah subhanahu wa ta'ala yoɓon kuure moƴƴude joddi watta on mo ƴettude bikko on waɗon takko mum haray ka lannode émission min jonnoya e numéro oustage mouhammadoul amin inchallah nam bisimillah nam assalamu aleykum ko homɓe wonɓe on to nam ko tolimoɗo meɗen jonti on ko kamɓe tigiri oustage awa inchallah joni habbe ha ka lannode ɓe mako e numéro maɓɓe o inchallah ko noon woniri ɓeɗo inde nden no yaadi e makuji ɗin e golle ɗen fo haray alhamdulillah inchallah jarama albarka weltanama inde numéro ji ɗin ko tamata fm 92.6 wonɗon koloma ɗo numéro ji ɗin ko 662 16 33 99 walla 628 49 75 83 haray nodde humpodiren e hoore mawɗum o wonɗen o ko ɗum woni allah subahana taala himo tagga kala ko faala o suɓɓo e nder ko tagui kon o ɓurdindina haray ko ɗum woni mawɗu on so fika corona wonnoɗen ok haray ko ɗum de nawnare ɗo e koɓe signalimude wattuji ko yen rento ƴetten sababuji ɗi e goto kala anni o lorrata ɗimmo mum kala ko wiyaɗa tawi ko fi ya hiwito an e ɓey guurema haare wota a sikku wiwɗo mo on ko gañoma ko ɗum ɗon jama on dowa faamude télé gon sengo ɗon en toriki allah subahana taala yo allah ɓantan en nde ɗo nawnare haray kadi oustage amin amin miɗo ɓeyta ɗon jama on yo watta jiila ɓayri tun woni ko juulete kono yo jama on pottodirka juulugol watta ɓe waɗir tum mone fi ɓe yahali ka juulirde joni kaɓe woni e juulide ɓe hiɓɓodira ɓe ɓiƴodira ɓe ɗuma no o yiyay hande ko yurmi no ani no maɓɓe o yiyay woɓɓe no cantidira e juuɗe woɓɓe tawan no wadde bagar ɗum ɗo fof na ko labana tigui on woɓɓe kadi no zuwde e ballon ka tarow fewdo ɗo ɗum ɗo fof ko hana ɗo renede haray tigi tigi on hoore docteur woodi hafisahullah ɓe waɗani en fatwa wonde manna hanaka way woni joni juulirde no ferma enngol joni ɓeygure go ar tawta ɓeygure go ɓe juulida o ɓe juulu ka suudu mum yonti jantu inde allah tabaraka taala ɗen joguita juuɗi yani cuuɗi men ɗi kabaruji ɓinen tan janta koye allah subahana taala en kadi eɓe ko traite moƴƴo ni fiisde ɗe mari fayɓe hunjiɓe alquran walla wonɓe janggude feƴƴingol ɓe yeeso men tindinen ɓe honno juulirte honno jangguirte kala ko ɓe faljiten ɓe muɗum ɓeygure men ɗen ekkinten nen ɓe suusinen ɓe fewno ɗo ɗaynama ko ɓe maɓɓe yaada daro wona ina masjid turki ɗo julnugol goɗɗo wona yawgol ka docteur wuren to julna goɗɗo eno noon fewdo ka cuuɗi men ettoɗen tindinen ɓe toon ekkiten ɓe toon si woni ɓe feƴƴi yeeso men ɓe janggi ɓe falji walla ɓe falji ka nder janggi walla ka nder julde wawen rectifiande ɓe nam ko homɓe wonɓe honto haray ma ko heñalere on ɓattike nam nam ko tooli moɗon nam meɗen jeddi o inchallah awa inchallah yawne nam
نعم نعم يوني نعم سيد إن شاء الله نعم jamil en andi o du'a mo ɓe wi ɗo ko du'a u waɗeteɗo ka sujjangol alqur'anul karim نعم derɗe jeetati ma sappo e ɗiɗi ma sappo e jeego ha jeetati ha nogay ɗum ɗon sahaba ɓe juurno ɗum ara e ɗum ɗon ella o ala e muɗum ko 2 minutes heddi e weltanike wonɓe ɓen ka lawol kisal moƴƴa noon accutuɓe tamji maɓɓe ɗin ɓe windande en jaabike ɓe yo allah on hiw en enen e maɓɓe numéro on ko 628 40 36 54 628 40 36 54 hiɗen hiwro taalibaɓe numéro no ka whatsapp e ɗum maɓɓe haray woɓɓe maɓɓe ka réseau sociaux kadi ko kanko won toon ko kanko won toon jarama haray e ɗin hiwro musidɓe meɗen ɓe fof e karamakoɓe meɗen ɓen e taalibaɓe ɓen e hiɗen hiwro ɓe causa ɓen wano hajja zeyna ɓen o etata e wona maɓɓe fof hajji fatima haray jontori tare assalamu aleykum wa rahmatullahi wa barakatu aleykum salam wa rahmatullah haray min numéro on ko 628 08 87 07 et 664 33 06 56 haray noddelan wallidiren no jangguiren haray menen duɗal ngal ka bañan technologie service ngal fermali ngal udditi ko toni jama fayir mo kala duɗal mum ngal kaka téléphone mum ngal mo inde min numéro on ko 628 86 47 47 Madina Sow haray ko numéro on ni haray kadi en andi ka suuma e ɗo ɓe ɓeyditana e ñalɗe haray inchallahu taala ñalɗe ɗen no ɓeydita haray noon ñalɗe ɓeytiɗe ɗen e ɗeɗo balɗe haray ko 11 heures ɗen haray juma on ko 10 heures ñalɗe ɗen haray jantagol ɗe e yontere arore nde yani e ɗe balɗe arore ɗo enen ko honde ko leer on ina ɗen ko e 11 heures on si allahu taala jaaɓi jasakumllah khair en tori allah subahana taala ɓe wonɓe ka gollude ka radio ɗo e allah subahana taala moƴƴinanɓe alhaaliji maɓɓe ɗin moƴƴinane alhaaliji men ɗen fof jasakumllah kulla khair wassalamu aleykum wa rahmatullahi wa barakatuh inchallah ila anta astagfirullah Okay.